clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai kabuk chewa du sang ber kalan bok chewani ole tun chuma chuan Power and Energy Minister tak kan nei ta Minister puev routing liana wine up poimo deu itlirang ti thupui manga Zoa Tlau buanel kabin thuziak ngai nom le beng wal thak zet mai hi tun chum kan hun man turata na atho khatnan kan ngai thama sadon ani ole ilongai thang Kumin Assembly budget session chu Mars ni som paruk sang ni som ni paruk zan khan atriak ta atop zana hian Chief Minister demand le Power and Energy Department etc changtu Minister puev routing liana demand soiho nuwa wine up ani puev routing liana wine up en hian Mizoram ta na kumni chunga malak na ro puitak tak awma achip chira ziaklovin alien zol puile poimo zual kan thai langang ngatia angai nom done in ngai thatak tak tiang o Power siam tui khole solar ngatia P&E Department Minister chuan India rama kumnga chungin public transport za somli chu current mang ni tirvek antum to ani atia hengte wangle lo nei tu te point Power mang industry be chana eizon nalam an hoi theinan Mizoramin Power tamjok athar theina tur ruwa man na tam tak an kalpui tui khwa ma chop atam atileta Minister soidan chuan megawatt sangthum zaruk samruk pathum siam theina tur Mizorama kan neya pump sewerage solar le windmill te an boi puitel bok ani tuirini hydroelectric project kan oranga yatia tuirini hydroelectric project megawatt samni pali pe chuak thei tur chu nikum September khan sangson mu ania vaibel sezaruk samseri pakwa point pakwa pariat senatur project hi CMin January ni som pakwa sangni samni paruk khan lungphu maphu mani state fund atangin cheng noi sangthum zanga pek anni atiani tui violet long kwa atileta tui vainar khuap turin mala kania megawatt jani som tharna tur chu Manipuram achim dona wangin megawatt ja som thumpa hnia antlatha DPR an pe felto ti Minister puev routing lian hian soi tong hi khuatum mania apoimo viau don tu soi megawatt ja som ni pe chuak theitura rom man ni in aizol tuilak tur akhwa pa dona wangin atangkai ko ple don sanga khoina atana ruwa mantel anibok Colodine project ativeleta hei hi Mizorama project lian beratur chimlama project anidona chong China dilin Minister chuan chan na muin a office malatu turte kalin an soi ho to ani ati za som chaupo Mizoramin athlona kan nein megawatt somnga kan dong theidon ani ole adotlia chuan PSP pump sewerage project tiveleta pump sewerage project mangin vankal rama tui changlui pamin Power siam tum ani boka heta hian megawatt somnga siam thei be sei ani hetiang pump sewerage project bi ka hian megawatt somnga china forest clearance angai lo ti asoya malak na olsam tur ni in kongpo an lai tlang to ani solar project atileta hingai thang solar power a hian potential sang hlia Mizoram hian 9.09 gigawatt siam chuat theina a oma then zol le adang tepo kumin chawa pe chawman tumania hemi lama expression of interest EOI lo thlen mek private company palivel an omni ina soi solar lama mason na a omze lawangin solar plate uat jani somnga siam theikha tuna chuan uat zaruk pakwa tanga zasari te ape theitoa hei wang hian amun ngaya megawatt za chuang ape theyang ati Mimala solar power siam du te siam rem titoa rooftop solar hi za somruk central subsidy ania state in za somni panga ani bok rooftop solar hi mimalina tito zakwa somli pali an oma megawatt ni anthar chuakani sarkar building somthum panga solar plate inungin sarkar sumboma chengnoi songkwa pakwa an chunglut to bok toite te atileta transmission line hlui to lutuk kum somthum atanga somli te tling to hi kosang sanga aom nuala lot sang azo to lowa hei hian transmission loss na sataka siam ati hengte hi khozol tru tual pui kem som leka thakania zibrot luihlona kalchu adanga thaka atoizok le hrui thazoka siamani mul thuam tu zo te tepo then zo la tangin an peto bok aizol chualama niriat thlathum sang ni somni pali khan chite substation honania
133 kV line si hui chujuang tui kai tharin double source aum ta ka wangin aizola in rin ni tin athim to lo smart meter thak tur hi nuai ni singkwa sang ni zeriat somriat pakhat auma sang ni somni panga tanga ni ruk chunga tan aizola thak to singtum sangli jitum somseri auma spot billing ati theitoa avoi khatna tan billing station mangin khoi tang point bila pek theito ZPM sarkar nuin Mizoram 11 kV line KM zali som pariat le meter somriat pathum LT line KM zakwa somni pakhat le meter somruk pakwa LT line KM zakwa somni pakhat le meter somruk pakwa siam tharni in distribution loss atlem pha hle bokani bong ko na changa kulikon millimeter za somni shrui KM som kai thar ani bok ribet le surplus sale awangin nikum chungin sarkarin cheng noi zali somni pariat adong leta bil hi sarkarin thakhat chunga apekin rebate 1% amulet china ninga chunga pekin rebate 1.5% ninga chunga pekin rebate 1.5% pekir anni dona wangin hei hi ti thei antum mek state pon central atangin nikum chungin cheng vebel chejathum andong bok government of Mizoram dinin leibik nei lovin ep2 bialemo akhoi bia lapo anboi puivek ti minister hian asoya istui puibial champhai chukwang leng Trump masa anti thailo chu KM samthum pariat lai 133 kV line an thlung zo towa 11 kV line kuangleng chu farkon kum in furma zo antum ni somsari pariat le ni somkwa pani te thim thin bungtlang south chu cherhlun KM samthum pasari chuang banphunin hrui kai ani to bok west phailang chu baira biatan cheng voibel chekhat an pea zuang tui chu west phailang 132 kV line kai fel to ani Vaibel se sompariat point pakhat panga saski noya na thial substation atan pek anni don thu asoi power man sang atileta a tun kum ni chungin Mizorama power man asang chaklea megawatt somthum la in asang ti minister hian asoya charger te kan man satak ema wangin power kan mang tam zual ni in asoi centralin smart meter min norna a man lo thei lo anita a man tran hun hi classic power man tam le bil choi tam tha ani kher bok ni somli tanga somruk te an choya complain ani in bil pek phot phut tolovin installment point pek an phal to bok transformer atileta power demand sang zel chu transformer in atwar zela Mizoram transformer sang ni zathum som ko paruk aom ti in zathum som hi panga chu overload puak mai theiani thu asoi ani nikum khan transformer thal hlak za somruk chuang an leya leitam ber kum ani Saskia Trangin transformer lane tur Vaibel Chesom Andonga distributor transformer chia hian substation power transformer angonga hei hi pakhat leina manpo cheng noi jan hi somnga te ania standby an mamo hle achiatin siam chung ni za somriat panga te ania athang chung hi ni somli te ani transformer hian senso ati tam hlea cable thak ngai awm nualani clipna P&E Minister tak tak na thok tak tak Mizoram pum ngai tua veitu kan nei ta matchop atam hlea power megawatt zatam tak thar turin ma chak takin lak me kania kumni chungvel chuan kanin todel ve veu to don ni in angai theita e matchop omte a hlotling tak takani chuan kan ramdin hun hi asoi danglam na sadon ani natiani ole khamichin khania Zoa Tlau chunga lom thu ka soi tak mewani anin theito achua zara session enve theilo titan hun beng war thak tak min siam sakhi alomam tak zet bok a technically chuan ka soi ve don to lowa han soi ve lok ka du chu tam tak hriat thiam kan nei kara sap tong te atama thingtlang lama tang chuan hriat thiam har fo ome ma se sap tong omlo topin ati theilo ti kha reta ila tha in ka sia tin potential ti te hi mizo tong kan man tlang lon tak ang main kan mang towa a theina a thil ti theina soina kha ani maya ti chuan khi tilaya khian gigawatt ti kha soirik zau awm boka gigawatt ti chuan megawatt ain alet sang khatin asang tinania awm zia chu gigawatt pakhat lekhian megawatt lir sang khat atlukani chuwang chuan potential ti tong kam te pokhi aron mang zau ni na riat hetiang taka power minister brightle thanem nga hi kan ram hian kan la nei hau lawa fakder chi po ani lawa faktak tak tla kani abial mi puite hian a thanem ngai na hi kan trom pui phalo hle ang ti hla oma
pumarawa hi first timer ania first timer te chuan angai na vak hriat om lo tak te po ani veinen ma se trum som lai MLA lo ni to te point an suang to phak lo ti tong kam hi au chuak mai theya an ngai tuangam lo ti ta ila a tha ome chutiang khopa sang ngai tu na senga rampum tan thei to pa chuan hian kan ram hi min choi kangin min soi danglam dor donani ti kha kan hriat apoi mo tak zetani hetiang ang project ro puilu tuk hi kan rama hian tu ma in an langai tu chuak lo shimani te po ti ila adik viau ome party dang pani te hian tui khwa an tum u ka an han tineng nuala ma se an puitlin theingang lo kan hre theu ome engpo ni se party dang pani te kha soichiat kan tum wanga ni lowa kan malak na an lo ti le khau pal a lo om thina kumsom thum pasari vel ma an la towa an la chun zom zele ti tamai ila atikome malaki chu thil harsa ani lem lo a hlotlin nalai tak hi a har sa thin chu wangin tun truma kan power minister ang taka tram khat em po aral ma hun chan ve po kan thlen ma a hetiang taka aran wainap thei hi pui tak ani ringot mai ani tin thil ti mai mi ani lawa a theina apea pathiana gm a har sana tam tak asutlang chome kani a hlo thin nan te po tongtrai sakhi zoram mi puite hian kan batak zetin ka sia ole keima mi malngai dan kan soilok tiang hetiang taka minister thanem ngai abikin power lama pheichuan kan nei voi khatna ania opposition bill po soi chuang lovin ata tolin asiam mia mai ania bill dangten a theina an muwa an fakmol lai hian a bill chunga tang hian support na alang tam lo lutuk hi sheom kaloti vetlat kan kalibar hi I choi sang tiang u a choi san theiani kan mi zia po hi kan du phot chuan kan thak thei keile ka chung te min du sak lo ti tong kam te na tho lo dil ve phet te na lo bei se ve ngot ang chi te ma ni mi maltana lo seng lu tum te hi an nok sak thina rampum huap an thlir phalo thin power minister hi keima mi maltana MLA ani lowa kan zawa yatana mason na thlen tum tu ani chuwangin abiel mi puite po hian support pe ila hei aya chak zoka ramtana atho zel theinan ifui sawang u tilai te hi ka han soi ve du lokani kan ram tung ding tura lo pen chuak ZPM MLA te hi kan rin phak bakin te an tlo hle maya an bial chu mi pui support na an dong thain ka sia abekin khopui lam te khuan anin choi sang thiam hle mai keini thingtlang lam te po kan tran angai hle ome tilai te akha tu mi mal ma soilovin kan zawa ya thatlan na duwa wanga thanem ngai thuwa kan soi ve lok kani e ole adot le chuan bang rawhse hanin ti le ngot thin hi chu ti thu pui manga Thangpuia KC thuziak ngai nom le beng war thak zet hi kan ngai thale don ani ole ingai thanga lang mizo te hian hun enge molaya tang khan abik takin minister le MLA te hi opposition party then khat hian bang tura input na le kong zo ba ka awrwal hi kan ching ve ta hlea ma se chutiang style changkang lo tak chu a thoma re chhochan to viau lain tu hnaya kalphung hlui party ten an ching thar le ta ni nalang mizo pasal tra ming thang tak vanapa ming choya hol kan nei len berzinga mi le achung mai ba ka apon thlenga kan manlar em hi hol ming putu vanapa hian hetia midang ti chiat du na le soisel nana a ming choi tu hol an mang sek hi alom po karing lo ramle nam hum halna konga pun khom te in choi moi ton nalam hoya pun khomero he hol nen hian ain me em tunga tuna chuan vanapa hol hi lung oi lo te pun khom na mun achang len palang ti po ka hlau hlel talove mani loka minister dr ma thana chu bang rawhse antia kan siam pudu omapo bang rawhse antilia tuna zobok lam mi nu pakhat chuan van duaina tokin naw chunga thi pha hial hi apoi to te reng nen atuar tu te thamona chanpui lam ain department changtu minister pirin puipo mi thanem ngai fal deuten bang rawhse an hanti vele thor boka kangai tua engwangin nge puma thana emo pudu oma emo pirin pui te hi an ban ngot na chan tur niang bang tura phut tu te hi mi pui an nilawa opposition party ralmai tur te an ni bang tura an du na chan ber chu sarkar ve an chak wang ani bera rem lawa thunei na chel ve an chak awangin za po don lovin an lal chak zia an tlanga pui ani bere
bang tura an puna chanla chui chian do lo tak tak te han chui tak tak do na avotuin e ka che ti ang maya a hek tu te mong in lim na alo ni le zel thin box si eng poni se thil dik lo le ban wang na tham thil swalan ti chuan dan anga an chunga ro rel tu tele an ma ni thanga thunei na petu mi puiten an pai thamai don ani avot ve mi alo tu ten an man e ma wanga pun khom huai hota bang ro se lo ti ve sek hian omzia ani lova an chilper an seng thon mai heya hian so thing te ching ve hlom sela a hlok na an chan ve huna zpm sarkar chu lom thu hril le se an tan a thaberang abikin mithen khaten pirin pui hian ngaidam dil ringot lo hian bang ro se an han ti ve ngot chuania engwangin nge banang zpm sarkar ma khan damdo in tho tu te fel lo wanga thina hial alo thleng nual to tu minister nge bang om to ani le tuna zobok nu van duai tak na thina hian pirin pui hi ain rolem ni session laiania house chunga a om dai boxi hetiang van duai na awanga achang tu minister te an ban zelangai chuan bang tur an vatam to om ve ko thian thil ti sual mi lo pakhat sample ain misual somkwa pakwa khailum adu zok anti chi misual somkwa pakwa khailum adu zok anti chinin ka sia chuwangin thil ti sual ve mi lo minister chu engwanga remna pek chak ve nge an ni le o kati ani staff in thada wanga remna pek ngai chu danin a rem mai dona pirin pui hian a department chan ani wanga an thawang ho melowa thupa choina tongkam a soya wang hian he van do ne thlen tu hi kani atina ani lo mo phurna alak ngama wang le rang taka thil dik lo chin fel atum na hi afak om hle zo kani mo phurna alak ngama wang le rang taka thil dik lo chin fel atum na hi afak om hle zo kani mo phurna alak ngama wang le rang taka thil dik lo chin fel atum na hi afak om hle zo kani chuwangin minister hial ban ngai le mani hial in ban ngai anom to chuan department pum pui emo rampum angpoa kan chiat pha rup na te corruption a thiam lo achang emo a department en kol konga chiang taka lo cham na om chuan bang ro se ti po ngai lovin thunei tu ten emo an mani thuin an bang mai zok don ani ole khami chin kha ani le ta pu thangpuia a tho tha thin khop mai lom thu ka soimol mole hetiang renga opposition beidong hi an lom om love ti ila an mani soi chian ani lovin an din mun ani miaw wang zokin ka soi zokani chan mu mal chiang fek fok engma om silo mi mol zok te bum tuma au an anga tu mala chu kan mol du to bok silowa an khongai kha kani hi ringlo mi te ti dan trom pui tu te an nia an nuara an bena ti vak ngai na an thelo chu ani hi ole khami chin kha tun truma kan ti chu thei chu lo ni le phot mai sila clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mu dan ngai dan te min lo talan sakle clear turin in khongai na ka nge nani like comment le share te tin min la subscribe lo poi min lo subscribe chau turin hin chan puina ka ngen tak meu ani e